Dilolostro YouTube channel la hilesh godi tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. DJ Mfundhisi va endle nkandziyiso ku va basisa hi tahungu leri nga hangalaka ka swiyenge swa mabulu leri a ri vula leswaku ri xiyimbeleri DJ Mfundhisi va dyeriwa mali leyi ku nga mali ya tinghoma leti nga uploadiwa eka swiyenge swa mabulu swa ku xavisa vunanga hi DJ Nsovo. Se eka nkandziyiso lowuwani va basisa timhaka ta hungu leri nga hangalaka ra mayelana na ku dyeriwa mali ya tinghoma. A hi voneni nkandziyiso lowuwani. Ni vone post nampundzu yi nga postiwa ka page rin'wana ra Xitsonga music promotion ri komba ku ri DJ Mfundhisi u dyeriwe mali yo ringana vo 26,000 hi DJ Nsovo. Ni yo lava ku hlamula yo sweswi ku fika sweswi a ni nge vuli ku ri i ntiyiso ku mali yi dyiwini kumbe a yi dyiwangi, mara mo ni sungula laha music wa mina kusuka hi 2019 loko ni humesa album ya ku sungula ya ka Mageva na ya vumbirhi leyi nga huma ya ku hi le gigini yi recordiwe yi uploadiwe hi DJ Nsovo. And then DJ Nsovo loyi ni n'wi tivaka swinene i January la ka Nkavele kwala tlhelo ka le ka hina me ni tshama ka Ngezimani no tshama la ka Nkavele, mara loko se hi sungula swa ku pfunana ku uploada tinghoma a ku nga tirhi a nga tihi voko ra mina a ta hi voko ra manager Masingi. Hi uploadile tinghoma ti va kahle hi ndlela yeleyo since ni uploade tinghoma letiya hi 2020 ku ta fika sweswi a ndzi tshama njhana peni ya ti-social media or ya ti-iTunes a ni zangi ni nga dya na peni ya swona. Lexi nga endla ku ni nga dyi na peni a hi mhaka ya Nsovo, i mhaka ya ku ri a ni tibyele ku ri tinghoma ta ha tirha swinene ku ri loko se ni ya lava mali ni kota ku yi kuma hinkwayo yi helerile. Hi ve hi tirha kahle hi nga vi na problem, hi fonela na hi bula DJ Nsovo kha ni komba ku ri sweswi u tirhise leswi mali yi le ka mali muni ku le ka yini. Van'wani va ku Salani a nga nghenihelo ka leswi, Salani a ni ta hemba a nga weli ka leswi. No ku swi tiva nga swi tivi swa Salani vo ti vulavulela. Salani the producer, I don't want to lie, a nga tivi nchumu hi leswi a nga nghenihelo. Maybe ku nga va ku na lava tivaka swin'wana mara mina aka sayiti ra mina a ni tivi Salani a nghenelela ka timhaka ta swa timali. So kusuka kwalano ni a ni hamba ni komba DJ Nsovo ku DJ Mfundhisi le ku tirheni so ka swa timali ta wena ka iTunes u tirha so ni le ku tsakeni ni right na swi vona. So loko hi uploada volume 2 liya ya hi le gigini leyi nga na risimu leri ra ku Vulani rivala se va fikini, hi ve hi uploada hi tirha ivi ku fika lembe leri nga hela ni ku hey DJ se ni lava ku ri hi kuma mali liya. Salani ya a hi tsotsi vhele lexi nga tsariwa laha nga hlamali Salani a hi tsotsi Salani sweswo swa ku u dye mali a ni swi tivi a swi kona la. Lexi nga fa xi humelela ni byele DJ Nsovo hi December last year a ti ya ka December maybe ku linya ka October ni ku hi December ni ta lava ku claima mali liya. A ni nga ta n'wi juma ina i mali ya mina mara ni nga ta n'wi juma ku ri DJ ni lava mali liya. Mara ni n'wi byele hi nkarhi ni ku December ta fanele hi claima mali liya. December ku ri busy swinene masiku va tigigi ta December ti ndla munhu a tshama ri busy swi endle ku ri mina na DJ Nsovo hi nga kumani hi tifoni. A na vhele network ya la kaya ka Nkavele a yi nga tirhi kahle ya DJ Nsovo. Se hi ve hi lavana hi nga kumani foni za yi hela December. Ti fika January loko DJ Mfundhisi a fane a birthday ya 2023 ni fonela DJ Nsovo foni a ni nga ha n'wi kumi a hi mhaka ya tinetiweke na ku ti-load shedding na to a ti ri henhla swinene. And then after that ku ve ku fika ti 16 ta January ku va birthday ya mina. Loko ti 16 ta January ti hela ni decide ku ri ni fane ni ya endla birthday celebration a Tembisa. Birthday celebration ni yeni i decide ku ni fane yi endla Tembisa hi ku twisisa ku ri Tembisa hi la DJ Mfundhisi a nga sungula ku tiveka kona na hambi loko ni nga yi Tembisa ka nkovana mara as long ku ri Tembisa vanhu va ta kota ku fika na vanhu va ve va fika siku leriya. Mara loko na ha ri kunguhateni fonela DJ Nsovo na ku lava le ku laveni ivi ni nga n'wi kumi kuma ku tinambara leti a ni tirhisa toho mina a ta ha ri ku tirheni ivi ni hetela se ni ya na n'wi kuma ni n'wi byela ku ri ni lava ku claima mali liya. A ku no DJ a ku na problem loko ni ri kaya i nga ri kuma ni tifoni so se loko okay it's fine ku laveka mali liya ku lava ku tirhiwa ku ri hi kota ku kuma mali liya. A ku hava problem ni sendeleni ti-account leti ni sendele ti-account ta FNB hinkwaswo a ku nga ri na lexi short. After that DJ Nsovo ni hetela ni nga n'wi kumi a fonini ivi ni famba loko se birthday celebration ya mina a yi fane yi endleka hi ti 4 ta February. Ni ye Joni mina hi I think ku ri ti 30 or ti 29 ta January loko ni nga hoxisi. Loko ni fika Joni siku rero ni ve ni fonela DJ Nsovo ni nga n'wi kumi ni decide ku uya leyi a tshama kona a Lotus Gardens a Pitori. A na vhele a Lotus Gardens na ku tiva la ku tshama ku DJ Nsovo. Ive hi suka na misa un'wana wa bra mina se swin'wana tiva ku swa IT hi fika ka Nsovo. Immediately hi fika ka Nsovo hi fike hi yima hi paka handle ivi ni n'wi huwelela a huma loko a huma ku ndzi ku wa teka laptop ku ri hi kota ku upload ku ta pfula
ku yi cheka ku ri ku na mali muni leyi nga kona. DJ Nsovo a huma a ta na laptop a fika a nghena movheni a tshame movheni a hi tshamangi vo 5 minutes ndzeni ka movha. DJ Brian ve le ku wacheni na khensa swinene DJ kumbe a mi ta hi pfuna ka timhaka leti ta ku upload hey swi le ku karhateni swinene a khensa swinene DJ Brian. So lexi nga fika xi humelela ni fike ni yima gate-ini na lava hi ri na vona a hi ri 3 movheni ku katsa na DJ Nsovo hi ku 4. So loko hi ri 4 la movheni a hi tekangi 5 minutes loko DJ Nsovo a ku nghena movheni ni hlamala ku fika vafana va Pitori mi tiva ku Lotus Gardens loko u famba hi movha u nga yi tivi a famba hi Ford Ranger a ya ha ri nyuwana yi nge se za yi tirha swinene. Lexi nga fika xi endleka va yisa va fike va ri na swibambar 2 va hi pavalarisa n'wana bava a ni pavala lehi khwiri kwalano na lava a ni ri na vona. DJ Brian ni ri tala ni ta dya mali mi ta yi dye mi ta yi dya ni le kuteni ta boheka ku swi lunghisa leswi. So hi fika la Lotus Gardens va hi khoma nkuzi vafana lava va nghena va ri 2 va hi komba hi xibamu va hi tekela tifoni va teka tiwachi va teka everything va tlhela va teka na movha. DJ Nsovo ve le ku wacheni va ta nghena loko ni heta laha ve le ku wacheni na vona va ta nghena loko ni heta laha ivi va hi tekela foni va hi tekela ti-iPhone 13 Pro tinharhu va hi tekela na Hawaii leyi mhani tirhisa xo Hawaii lexi mhani tirhisa xo va teka na movha until today a yi kumekangi movha leswi na sweswi namuntlha swa ha ni vavisa because loko hi ya lahaya a hi byela ku ri hi ya ku pfunekeni mara hi fike hi khomiwa nkuzi ende a ku ri hava gezi a ku lo sala ku tani birthday celebration yi nga humelelangi because na swibamu swi ve swi duriwa swinene laha a hi ri koho a gate-ini ya DJ Nsovo swi ni vavisile swinene va teka na movha ya Brian mina ya Ford Ranger. So swi ni vavisile swinene January a ni nghena kahle because ni nghene hi ndlela yin'wana yo ka yi nga kahle. And then loko hi suka lahani hinkwenu va hi tekeriwa swilo va tekela DJ Nsovo laptop leyi a fanele a loga in hi yo. So after that va famba vhele hi sarisa sweswo hi nga ha ri hava tifoni hi nga ha ri hava nchumu loko mo cheka n'wina America birthday celebration a mi nga ha ni kumi na ti-artist leti ri koho ka birthday celebration ya mina a ti nga ha ni kumi ti lo tirhisa mbilu na ku xikwembu loko xi ri koho xa nghenelela vanhu va ku rhandza va swi tiva ku ri yi nge cinci ku lava a va ri ku posteni a va ha ri ku posteni because page ya mina ya Facebook yi na vanhu lava va tirhaka hi yona hambi na loko mina ni nga ngheni ka Facebook va ri busy va posta leswi swi fambelanaka na mina. So after that movha yi famba hi ringeta ku fonafona va vuya va ta hi teka van'wani hi kombela movha yin'wana va ta hi teka hi kuma ku ri va fana va fambile na movha na sweswi movha ya munhu a yi vuyangi na sweswi ni mi byelaka movha ya munhu Ford Ranger Raptor a yi vuyangi na sweswi yi fambile a Lotus Gardens laha ndzhaku ka a na swi tiva hambi BP hambi Sasol garage la sekeleni namuntlha na sweswi a yi vuyangi yi vhele yi fambisa sweswo. Like enough the guy u ya swi twisisa ku ri yesi hi khome nkuzi lero loko a ku ri munhu un'wana no ka a nga twisisi a ni ta ku namuntlha ni ri maxangwini makulu. So hi ku twisisa sweswo hi ku a hi landa DJ Nsovo misana loko ya tshama hansi ku DJ ni kombela mbulana DJ Nsovo hi lunghisa swa account mi kota ku kuma mali because loko hi ya le a hi ya timhaka ta mali ivi hi vulavula na DJ Nsovo a hi nga ta va kuma hi ku vhele swilo swa vo a swi nyamalarini. So ku fika sweswi ni ve ni ku DJ Nsovo a hi tlhela ndzhaku hi kota ku kuma mali liya ya tinghoma leti na sweswi vanhu va nge le ku downloadeni kumbe va nge le ku yingiseleni data ta vona leya mali ya ko a yi fanele yi ta ka mina laha ni nge se dyaku na 2 cent kumbe 1 rand ya mali ya kona. DJ Nsovo ni ve ni va nga va kumi vhele fonini ivi va hetelela va kuma foni na mina ni kuma foni va fonela ni ku n'wana mani ni kombela ku ri hi lunghisa swilo leswi swi nge se fika ka public hi swi lunghisa njhani. Ivi DJ Nsovo a ku na problem DJ problem ni nga na yona email address leyi a ni yi tirhisile laha ka laptop kumbe ka swilo swa n'wina yi fambini leyi nga khomiwa nkuzi ende loko ni lava ku loga in password yi nghena ka email liya ende a ni nga endlangi ku yi backup hi tinambara. So email a yi koti ku ni pfumelela ku pfula hi mhaka ku ri hi leyi nga famba na laptop. So ni ve ni lava vanhu van'wana va ti-IT ni kuma ku ri a ni le ku koteni ku pfuneka hi se hi vulavula na Sgodas ni pfuni n'wana mani ku endleka yini a kuma ku ri na Sgodas wa ringeta ku yi pfula a yi le ku pfumeleni. So namuntlha ku hume mahungu lama ku DJ Nsovo u dye mali ya ku ringana vo 26,000 leyi mina ni nga pfumelaka kumbe ni ala hi ku a ni se yi vona a ni na proof ya ku mali yi dyiwini kumbe a yi dyiwanga kumbe DJ Nsovo munhu mi nyika chance mi nga yena sweswi ni mi teka mi kota ku nyika xa n'wina xitori vanhu va kota ku swi twisisa ku ri laha munhu la nga tsala yesi u tsarile u yi twile mhaka mara a nga yi kumangi hinkwayo because me ni nge vuli ku ni dyeriwe mali sweswi hi ku a ni na proof mara loko a ni ri na proof a ni ta mi byela ni ku mali yi dyiwini mara sweswi a ni na proof because a ni swi tivi ku na mani muni ka tinghoma ta mina a ni swi tivi ku ri yi koho kumbe a yi kona na hi ku ka email a yi le ku pfuleni a hi koti ku nghena hi cheka swilo swa yina. So mo ni email DJ Nsovo va nghena va kota ku hi byela ku ri email yi fambisa ku yini ta kombela n'wina mi tiva ku swa IT loko DJ Nsovo va karhi va hlamusela xitori xa vona xa ku hi pfunana njhani ku pfula email liya me ni fonela ka tinambara ta mina te le nyongeni hi kota ku ri loko ku vekeni a yi pfuli email hi endla yini laha va DJ Brian kumbe va nga hi pfuna na n'wina mi nga hi pfuna ka leyi
ku ri loko email yi nga ri ku pfuleni hi kota ku vona ku ri mali yi kona kumbe a yi kona hi endlisa ku yini ku hi kota ku swi vona because sweswi a hi swi tivi ku mali yi kona kumbe a yi kona na. So DJ Sobo nghenani vanhu va yimele n'wina se nomboro ya mina yi kona mi nga chavi a yi xihundla nomboro ya mina a yi xihundla nomboro ya mina a yi xihundla nomboro ya mina ni ta va ni kha ni mi nyika yona nomboro ya mina leyi a yi xihundla na kwala ka tinani ta mina ni tirhisa yona so a yi tumbelangi a ni le ka comment DJ so a ni swi tivi ku ri maybe i network kumbe i yini so hi xo xitori xa mina xexo xa ku ni nga vula ku mali yi dyiwini kumbe a yi dyiwangi na ala ku yi dyiwini because a ni yi vonangi mehe ni yimele ku ri ni kuma email liya yi kota ku pfula ivi hi kota ku tirha hi kota ku mi nyika mahungu ya kahle yo khomeka ku ta fika sweswi because a hi na mona mahungu mo khomeka.